أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله فرض فيهن الحج فلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. Agama Islam ini tentu kita harus bertanggung jawabkan apapun yang kita lakukan. Saat ini orang-orang sedang bermain bersama COVID-19. Kaum muslimin, kita mungkin hanya bisa berbicara di belakang karena kita tak memiliki kuasa untuk menasihati orang-orang yang besar. Tapi serasa hidup di daerah yang berorientasi agama Islam, sebagaimana orang yang beribadah dihina oleh umat Islam lainnya. Umat Islam sibuk saling menjatuhkan sampai lupa dengan musuh yang nyata. Musuh kita adalah orang-orang kafir, bukan sesama umat Islam. Kita harus sadar kaum muslimin, bagaimana caranya Islam ini bangkit kembali dan menciptakan generasi-generasi yang kuat sebagaimana umat-umat Islam yang dahulu. Mereka yang memiliki keimanan yang kokoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya qala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagian tulakul kathiran minal mufradat wa laysa kullu nas yastati'un an tafhamha bi fasih laysa kal arabi wa qasdan hadha al-majal علينا أن تفهمها بفصيح. لماذا؟ لأن اخترنا مجال دينية ولا يمكن أن ندرس مجال دينية أو دينية إسلامية بدون اللغة العربية. وقال عمر بن الخطاب تعلمون العربية فإنها من دينكم وتعلم الفرائض يتفضل عليها مشكور. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Thanks to God still given, we are indeed blessed by Allah subhanahu wa ta'ala. So we can do that in the service we love. The Honorable today Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has break his pupil from Jahiliyyah era to Islamic era. Okay, I will give the title to my speech, namely the virtue of study. Seeking knowledge today very well livable. Which means that Allah subhanahu wa ta'ala will rest the feet of believer in and knowledge by several degrees.
تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا يؤمنون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. البرنامج تسلية إلى الأول وليتفضل عليكم مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini selamat menyaksikan. Dananya gimana? Aisyah. Ya memang Aisyah memang sudah bisa pulang ke rumah, tapi bisa dibahas makanya. Iya, Pak. Kami berikan sedikit pelajaran kepada Aisyah, Ustaz. Oh, kalau itu saya setuju. Dia tuh harus tahu jati dirinya sebelum dia di rumah. Jadi sekali, Ustaz. Bagaimana kalau kita menyuruh Aisyah berdasarkan ini Aisyah, Ustazah tahu kalau kamu sudah bisa untuk melaksanakan kegiatan di pesantren ini. Kamu minta izin kan? Ustaz itu memberikan izin kamu. Salam, kami sedang main, baikkan. Saya tahu kalau begini itu haram. Lagi pula, mengapa Bapak lakukan? Bukankah itu satu hal yang mubazir, Pak? Awaknya kepe, apa-apa lo nanti ceramah. Sudah